HPV vaccine in cancer athlen thei ti in video tunlaia a viral vak maya hi thil ni tak lo research base in he video hining kan ron react le anga clinical evidence thadeu kan ron phorle don ani hemi chungchang kan react chan mai nei thil hril du lok cheu kan neya chu nge kan ti chuanin karle Monday le Tuesday hianin career fair don ani safe career fair ani mo hi notice a chunin education fair lian ber ni dona Zingdar so matanga tlai dar nga le achan ve thleng Millennium Center rooftop a karle Monday le Tuesday a hianin career fair hi omdon ni so wanchonin vakal ve ula tikhanin in future ta na poimo tak nang mani tuina in nei amaro in zirdu ber in share lo khoi college nge tha ti angchi te kha top nak A+ cutting accredited institution zongzong te po kha khang zongzong kha azo fia vek thei dona chu wanchonin vatel ve ngei ula wazom ve ula wa injiak lut ve ula tangkai takin he education fair karle Monday le Tuesday mainly le ninga jingdar so matanga tlai dar nga le chan ve tur hi lok thak takin in wamang ve don yeti kha kan ron shout out masa ni chu ole tu da chonin kan react nang HPV chu nge kan ti chuanin a full form chu human papilloma virus ti hani maya ei virus common tak ania mi zongjong in ektika mo hi chuanin voini khatal hi chu he infection hi chu kan nei ve thina amaro chu then khata hi chu harmless hey mishing thana poilo te po hi anom ve bokani amaro chu HPV emichen khat hi chuanin cancer athlen theina ri si asang ve khop me eng cancer te nge thlen thei kan ti chuanin cervical cancer anal cancer throat cancer kan ti angchi te hi heng te hi athlen ve thei ani ti chuanin HPV vaccine chu enge kan ti chuan he vaccine hianin HPV hemi human papilloma virus infection kan nei theina tur laka ta hi min veng don ani heng infection kan nei theina tur lak ata min veng don ani chuan enge aven tel tur kan ti chuan cancer kan nei theina risk kha ati tlanhiam don ani chu wang chuanin tunlaia video viral HPV vaccine in cancer te athlen theia ti kha chu thudik tok lo le thubel chian dol lo ani ti chuanin HPV vaccine in cancer athlen thei lo ti chu kan hrechiang to ani athlen thei in hekin athlen thei lo na sale zor ani hei hi kumsang ni som ni panga ni kuma research paper anon ti chua pakhata chuanin anron ziak non le heng heya hei research atamani chu wang chuanin khami zirbing na big atanga an mu chua kha chuanin hemi HPV vaccination la zong te za asom ruk lai me hianin cancer an nei theina risk kha atlan hiam hle ani ti kha khami kha anthil mu chu ani ti chuanin clinical evidence kan han en le thuak anga heta hianin phase 3 of randomized clinical trials a hianin me chetam tak he clinical trial a hianin antelani chu ta chuanin quadrivalent HPV vaccine hi an manga chu ta anthil mu chu chu he vaccine hianin cervical precancer lesions an nei theina tur kha aveng ani cancer on in siam thei tur kha aveng ti na ani mai genital warts aveng boka chuan he vaccine hi a effective a him ani ti hi kumsang ni pariata dai to khanin anlo mu chuak to ani dai to mai na mo ti chuanin randomized control trials hemi evidence a shan paina omle boka heta hianin a side effect a omthina te po kha kumsang hi somni palian report ana chuanin side effect te po kha a mild ani chu wang chuanin a him thokhat viawa a effective bokani cancer thei tur ven na atan hian ti kha research chuanin kumsang ni pariat atang dei to khan ting hianin an lo report chho to tuna hianin systemic reviews le meta analysis kan han en le thokanga systemic reviews le meta analysis enge apoimo emen ma chan kan ti chuan heng te hi chuanin a shan pain research ka an conduct velawa heta research paper mina research anti to zong kha mun khata an la khoma khata tang khanin enge thil mu chuangai heng te hi ma son nan ti angai khati angchi zong ang kha an mu chuak thina chuan heta systemic reviews le meta analysis ina ama saber kan react tura asoidana hi chuanin vaccine is as safe as not taking vaccine antiani vaccine hi ahim lutuka chu wan chuanin vaccine khan lamia lo po nila i taksa effect engma om lo tur ang tho khan vaccine ni lak po khan i taksa side effect om lo wang ti in hemi meta analysis chuanin aron report top mai ani chu wang chuanin hemi HPV vaccine hianin mishinga cancer asiam lawa cancer kan nei theina tur kha aveng ani ti chuanin systematic review dang le a chuanin heta phe hi chuanin me che singli sang sari chong an zir chiang ani atam rem khop mai heta an zir chiana he chuanin he thila hi multiple randomized control trials ti ania hemi randomized control trial sang atang data an han la khoma chuan he HPV vaccine hi cancer siam tur cancer ron om tur venan khan a effective le
อันนี้ตีค่ะเฮ systematic review จังเฮียนินกุมสังนี่ปักว่าได้ต่อขานินอันเรา report บอกอันนี้ที่ส่วนนี้ WHO ลำปังพอเฮียนินหิมเลนี่ตีฮีอันรอน report บอกอันนี้ที่ส่วนนี้กุมสมปังจวง data กันในไทยจีน่าเล่กุมสมปังจวง Z với tấm tắc mi an vaccine to atanga kan thil mu thei chu CDC na tar lan dana chuan he HPV vaccine hi a hima na a thok tha a effective boka tin khang vaccine la to te kha hun rei tak cancer an nei theina tur lakata kha aveng himani ti kha ka CDC lampang po hianin anron soi to boka ni hey WHO kan ti te CDC kan ti te hi heng te an rin ka ni ti chuanin side effect hi chu a om ve lo thei lawa chu eng ti chuanin kan injection na helai kan injection na na te tle ma vung te chuanin khosik le luna te po kha om ve mai thea amaro chu heting hi chu a mild side effects kan ti ang khani thil re hi chuanin a that na aya a that lo na kha atlem zo kan ni chuanin kha that tak ani damdoi market om zong te po hi side effect nei ve kan nia amaro chu an side effect kha chini na then thei ani positive side effect le negative side effect om ta ni chuan a positive side effect kha a thalu to ka a negative side effect ai te khan chu wang chuanin te hianin damdoi te khan zuar ani mai side effect nei lo an ni big lo harbal damdoi te po side effect an nei vek positive le negative side effect an nei vek amaro chu an negative side effect ai a positive side effect kha a that jok chuanin zor kha te hanin FDA te FSSAI te khating te po khan lo phal mai thina ni ti zong in soi mai te ango all sam zong in ti chuanin HPV vaccine hianin now kan pai theina turte khang teng te kha ati hiamem kan ti chuanin ati hiamani ti evidence engma omlo kan reproductive health hianin effect anei ti evidence engma omlo tin hemi HPV vaccine hi a meichia hianin an mangwar khop mai amaro chu Tunlaia hian mi pa po hianin an petran to ani achan chu HPV vaccine hi meichia na nei chuan khami virus akha nia meichia la kha chuanin te khanin meichia te kha chun him dona virus po kha meichia khanin an pudar lawanga amaro chu mi paina vaccine an lak velo kha chuanin mi pa te khan la pudar thei thawa khatiang ngai tuana an ne wang khanin meichia chong ni lo mi pa po hianin in pe ve tiang u tiang zong khanin tuna te po hianin an ti tran to ni in ka hri ani mo chuan hetiang misinformation HPV vaccine in cancer thlen thei ti hi ngatinge hetiang hianin an lo soitak mai ti chuanin thil te chu hriat sual pal te kha om ve thei ania chuanin khatiang ang an lo hriat sual pal to kha chuan hei video te po ha ron viral la amaro chu khatiang video ron viral le thil hriat sual pal kan lo soi khan thil poideu a thlen ve thei chu mitam takin HPV vaccine la kha an hlo pha thei ani engwangian hlo pha ang kan ti chuan cancer thlen thei anga an ngai pal kha chuanin HPV vaccine kha human papilloma virus vaccination kha vaccine la kha an lo hlo pha thei chu wa chuan he vaccine hi a hlo om lo reng ani a him lu tu kan ni ti hi kumsang ni pariat vel dei to tang khan an lo proof to ni om je chu an proof na rei to amaro chu kumsang ni pariat atang dei to khanin clinical evidence thatak tak kha heta hianin mu tur a om to ani ole khati zong kha tun trum atana kan han rieka kan han soi zau thei chu ani video le kan in hule theu do ni